Da ki hajar ngut ki pajba nong kersan ke NPP na mau kerwat kilawan ban sakhi bat penpau ya ka jing kersan ya ka kong amperin hakane ke election MP ka ban salong haka khat khandai terik uyayong nakaliang uba preston tensong sembut menteri rangba ka sarkar jela ubadairu state president jong ka NPP Meghalaya habakran hakane ka sngi ila banjur ya ki pajba hamau kerwat constituency bakin ai jing kersan ban penjob ya ka Dr. Amperin Lingdo hakane ke election MP ka pamenta ulong ru babaro ki kertong hakane ke MP election kilong ki babet babiang suda Henry na pedeng kini ki Henry ungut ka Dr. Amperin kadai tang maka kalong keme bat ka babiang tam ka bagi pajba kelasanya khamtam kalai mkra constituency bat kadai sayangi banai kajing kersan bapura yakum kani kalong kami. Oh ya husiar, husiar, nget yang haka kerteng juga jaj berleo. Iku mapi hitam mapi kejai berleo. Kabama kalong bayok ngisya yalam bakla. Yok ngisya yalam bakla. Koki kemeki paki kon samla. Longkum basyok tendep mio isyok kae baka parti NPP kalale. Kae buba preston ula persang banwara hangde haka district headquarters jongpi. Kini kira orang ba kibatip kitip. Kano postnem ka college jongpi. Katulok hak banyak rong donation. Syua ka election arhajar arpolai de mengabawan hande. Ibabu insaki ya katau principal jong ka college. Ka sarkar ka sanction. Hadu arpo saw ngut kinong hikai. Kenang baka de ka college jong pi. Kanang keu syaprang. Ki khod samla. Ki kebekik pan olah baduk bajenjar ban pak kelas ya ki kon syadu syachlong kamde kabasuk hab ya wayeng waisem nang tam tip ya kejing songsuk kejing songsngai jogi kon jogi hanrei lada ka biang gaja ka pule tang hande habau kerwat kiyo ya terdikri ngidang ya keren bajogi doktor kentiu tongin ya pos deru Om Tang ia ke college. Om Tang ia ke science, Om Tang ia ke commerce. Balingi pos dia ru ia ke school ba. Baka di Bandon hang ni ha South West Hills. Idon kam ia ke bukum kata. Ada yang pi what ya snap. Ya kini kibreu ke bisuhan ya. Tang Hamadan. Karukom ya berngem bagi tel ada job election hapo ka assembly ngin ya ter teng kiong bonsen ki mi na assembly bila menudut don ki isu ki banganga expect baginya keren naidawi barit bariahna ngi walk out hamot pran hayew hahat pikren lakom ukla wah, poi hayang dorbar tangkum mimur siang. Loh? Longkum kata? Ngahikai ya piko ke kon samlabe. Yo pi alam, yo pisah alam bakla. Kilong keme, kilong kepa, yo pisah alam bakla. Habang keren ya katem day bangabot. Ban kedeu kti yaki repet himapi haki social media mentalai porong pelong ya ke dorbar hantai assembly kadon ka live coverage hidai ban yoi hidai ban pet ndai bang tahu manga ndai wa preston munceler kete rega keren ngaong pi kate ya ka jing sisa